Srečanje z egiptovsko delegacijo je potekalo v pozitivnem duhu. Navajali so velike poslovne priložnosti v Egiptu, tako na področju okoljevarstvenih tehnologij, inženiringa, strojno-predelovalne industrije. Tudi optimizem veje na strani slovenskih podjetij, ki so se v velikem številu odzvala na poslovna srečanja z egiptovsko delegacijo. Ravno tako raste zanimanje za nove vstope na ta sicer največji arabski trg v regiji, saj šteje 90 milijonov potrošnikov, potrošnja nenehno raste, tako v industrijskem smislu kot smislu končne potrošnje. Tudi gospodarsko-politična situacija se izboljšuje in projekcije za gospodarsko rast so pozitivne, kar so tudi egiptovski sogovorniki izpostavljali na vseh teh pogovorih v Sloveniji, tako na gospodarski zbornici kot na programu obiskov podjetij in predstavnikov vlade. Our Egyptian businessmen have been lately focused on concentrating on Eastern Europe for developing their businesses. Usually we were working with Western Europe because of historical relation. Now we are heading to the east, and I think we have visited a lot of Eastern European countries. I think Slovenia would be one of the most promising countries to make business with Egypt. There's a lot of products in Slovenia that is be needed in Egypt. I think also in the tourism business and in the real estate development, we have a lot of investors with us here that they would want to come and invest in Slovenia. And we're inviting the Slovenian businessmen to come to Egypt and contribute in the new projects that the Egyptian government is doing now in Egypt. And I think on the medium term there will be a lot of development. Morda je za slovenska podjetja zanimivo tudi to, da v okviru gospodarske zbornice deluje GZS skupina za arabske trge, v kateri deluje 20 priznanih slovenskih poslovnežev, ki že desetletja uspešno prodajajo na tem trgu, in bi ob tej priložnosti nagovorila ostala slovenska podjetja, ki še razmišljate o vstopu na trg, da se nam kdaj pridružite na teh neformalnih srečanjih in slišite pozitivne izkušnje uveljavljenih slovenskih gospodarstvenikov na tem trgu.